Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ni pagayam a rufa iti lamot ifugaw. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jakman ammo no apay nga inaramnak ni Jeff. Napu daw ni Jeff idinto tanangis tita. Guwapo kuna ti kadwan. Idinto ta sa anak matunay anapintas. Ado ti saan mi apagpadaan. Ngem kunana nga ay ayatennak. Isu nga uray adda panagduaduak sinong bata ti ayat na. Ngem dimteng ti panubo iti relasyon mi. Bueno papagayam, hintay dingen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Rufa. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rufa, adda babae amang birbiro kan ka. Babae ko na? Naka-shorts a naka-heels. Damaga ko matinagan na nga mga no jak maawatan ta inglesera mat. Kasinsin ko. Ni girly. Oray nala ipangapangato ti kiday na. Anya nga tati umay na ibaga. Ingka kasarita, tani, oray di guard. Saan da nga agkin naawatan nga po ta English mat. Awan ba di fast food dito'y ang di aircon? Ay nainsan awan. Sikawot? Ay, it's too hot in here. There's no clean comfort room. O anya, nag-order ka din iti kaninta? Ayan iti menu. Ay nasaan akas iti syudad dito'y. Awan ti kasta a restaurant dito'y. Anyway, nakita ko profile picture mo. Ang dagayang boyfriend mo, Kak mo lang daw siya. Anya? Sino katan ni Jeff? Jeff profile ko? Oy, kunam lano di mo ang moment. Haman pa siya ko. Ungayam. Ape ang nagbakasyon ka. Kat, dakas ka di nga umay kasarungkaran, ha? Day talaang tiga po na? Yam amunak man iti boyfriend mo. Wan, umay kanto iji balay, taawisak to. Exciting, kasinsin. I like that. Jeff, ni girly, kasinsin ko. Hi, Jeff. I'm working as call center agent in Baguio. Girly, ni Jeff, boyfriend ko. Hello, I'm Jeff, student. But I'm gonna be an engineer someday. Oh, really? Yeah. Sige, agsarsarita kayo pa, tenak mangisaga na iti meriendaan tayo. Okay, kasinsin. Anya, agsarsarita da Jeff ka ni girlie dito sa alasyo? Wan, iso ang mangisagsagaan na akman iti meriendaan da. Kat? Agkaalaan da adwa, agpadadamat nga umaninglis. Hay, ma-out of place na kadagiti adwa, inglisero kun inglisera damot. Kita ang mga no agtultuloy ang ma-out of place ka dita. Ay, nalipatak nga rod nga inglisera ti kasinsin ko. Jakla ko man inyam amo kini Jeff. Tapay. Panagrik-nak, talaga ang ma-out of place ak dito eh. Bye, Jeff. See you. Bye. Insan, in fairness, good conversationalist, dahil boyfriend mo. Agpada kayon Awan man lang ti good night kiss na matkan ka. Ay na amumat sa anak asyowi. Ngam amom ti ko na kanyak, ti kayat na kano iti may sa babae, kat malambing. Naibaga na daytakan ka? Kas ko nakan ka, oray sa politika, kat nagsaritaan mi ka ni Jeff. Isumot lagayam anagbayag kayo anagsarsarita. Rabi imat gaya man. Maturog ako diti balayo, insan.
Oo na. Sige, maturog kan dito eh. Insan, manungay ti sweldom iti trabaho. Basit lang ang insan. Api, adi mo padasan ti ag-apply kas call center agent. Di mo siguro mapanawan ni Jeff mo anya? Uy, super in love ka kinkwana. Saan mo't? Sabagay, good-looking, gentleman, kan nalaing. Ay na insan, saan ka kadipay ang makaturog? Ay na, nasa papay. Amumat kanyak. Aldaw ti pan naturog ko. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Okay, amok mat amasapa ka pa iti serak mo inton bigat. Oh, Jeff. Agre-ring ti cellphone mo. Jack kaya tasong batan. New number mat ngamin. Siyak ti mang sumbat. Adapay klase. Madamdaman ton. Istorbo la dayta. Oh, apay, saan ka ang worried? Iti anya. Dagarli ka ni Jeff. Naku naman napintas ti chemistry da. Saan mo't siguro ang mapasamak ti pagbutbut nga? Di mo ibagati kasta. Sigon iti pa nagistoryam, kas lang amin kursonada ni insan mo, ni Jeff. Ha? Sige, agtrabaho takitin. Tila ibagbag. Hello? Hi, Jeff. Ha? Amunak? Of course. Apay, nalibatam ka din ti agnagan iti girly ana am-amom, Rufus cousin? Yes. Kasano na alam ti number ko? Pinakibiyang ti phone ni Rufa. Di mo ibagbaga, ha? Apay ngay mawag ka? Agsabliak na minan iti Bagyo. Can we meet before I go back? Please? Sure. Kastoy laptan ti rutinta. Sumra ka masapa, agawi di ti malam. Ay, makauma. Ano, santa Uray ba si ti sweldo? At least, adda trabaho ta. Oh, jagayam ni Jeff dito nakatakder dita. Nakita na ta, kat umasidukan. Rofa, agawid kayo ka din. Juan, si Kangay. Agawid ak mo na. Saan mo akadwa ni Jeff ita Ada ka nung amin kamit na. Ha? Anya? Wen, di umawawag iti cellphone na. Uy, asino? Di yu ibagbaga nga imbagak kada kayo Girly ka no tinagan na. Ha? Anya? Saan mo't ngamin sumarsardang di babae. Awag nga awag. Oray madamati klase mi. Nagrigat at talaga ti agtalag ita iti lalaki. Ay, anya meten. Tsaka muna niya ti aramide. Ngam, ay na, saan ka amamati iti imbaga day di alalaki? Amang ano agar aramid laang iti istorya. Ni, agsangit ka meten at talaga. Nagsakit gayam talaga no agawan da kan ka di boyfriend mo. Wala, syempre. Nang runa, no mismo akasinsin mo ti mangagaw. Ay nga Rufa, nas ka napatib karampay laang ti pakinaka mo. Tadi mo mo no agpaiso, no saan. Narigat ti basta mamatilatan. Jeff, unfair samot ka ni Rufa ang makididit kan iti sabali. Idinto ta dapel la relasyon nyo. Anya nga nga tatirumbang aramidak. Apay, saan mo nga ay ayatan ni Rufa? Jack mo? Dayjayan agarli ti kayat mo. Kaano kayo lang ang nagkita Ay, sa baling amin ni Girlie. Mas espesyal ng ni Rufa. Imbreak na ko ni Jeff. Anya? Basta ang titext na kanya. Oo. Anya? Nakipag-break laang kan ka? Babaan iti text?
Wan, Ay, na yan, kasla saan alalaki dayta? Makitak la dayta alalaki, pagsasawa ka talaga. padyak la unay. Ni girly tiga po na nung apay nga imbreak na. Beth, apay asa na matagtaga rin ni Rufa? Ay, bayam. Adala parikot na dayta. Kasta? Anya ti masapol mo. Buludak man di flash drive mo? Mabit lang. Dala ang kopkopya ak. Mabalin ka ding agtugawak pa lang dito yung office mo. Apay, awan ka diti aramida? Dalpas ko matan ti trabaho. Dahil lang ang flash drive mo ti kasapulak. Mabit lang. Beth. Anya ka diti problema ti best friend mo? Ay, insukat ti boyfriend na iti sa bali. Anya? Di mo ibagbaga nga imbagak, ha? Nusak lang ko matis nung batan na idi. Di saan ko maamalidliday akasta. Di ka man? Apay, nagaram ka aya kan kuana? Wen mat. Di naklangamin kayat idi. Kasta ka di? Ang amita, nag-breakdown iti boyfriend na. Gundaway kumaten nga agaram manen kan kuana. Kumusta kan? Ada ka di damag mo ka ni Jeff? Anya ngay kumatidamag ko kan kuana. Jay ngay aga-aga wakasinsin mo, kumusta matan? Bay amon day jay. Oh, data phone mo. Agri-ring. Ni Ariel, nagdagulit. Nagaram-gayam kan ka dayta. Jakmat nga rod kaya. Naanos mat kan seryoso kan ka. Isa pa nagkunak, ikam iti gundaway na. Sino dahi tiyo babae ang katetext mo, ha? Kasinsin ko dita. Agulbot ka manin ako na! Agsubang ta kadimanan. Ha? Jeff! Mapantan! Mapan kami. Sa dino, iti ayan ti girlfriend mo sa bali? Ayan ni Rufa? Mapan kami iti klase me. Mapantan. Jeff, unay mo't daytan nang isukatam ka ni Rofa. Silusan sa mo't unay. Adayo amay mayat ni Rofa, ngam dayta a babae. Wensa. Kumusta nga ta ni Rofa? Ay ayatan nakpailang ta. Si Kamat, kalpasan a pinanawam. Adansan boyfriend na. Office meet na mutlaan. Mbagman ta intugot da kas chaperon, iti da iti a date yo. Di ka madanagan. Takanayon da kanton nga itugot. Saan ka di, Han? Saan mo arwaman? Tadamit love life day taagayim ko. Excuse me, Ha? Sino di lalaki nga inasit ni Rufa? Ay, iso day jay ni Jeff. Kasta ka di. Nag-break dangatan ka ni Garly. Kumusta kan? Namiss ka. Sika, kumusta kayon kini girlie? Sikat kayat ko, Rufa. Timak, Jeff. Saan kami nga kinawatan ka ni girlie? Possessive launay. Sikat kayat ko. Jeff, Amok nga ayatan nakpailang. I'm sorry, Jeff. Ha? Adan boyfriend ko. Anya? O sige, panawan kan. Agur-uray kanyak ni Ariel. Jak pinagan-ano dagiti imbagbaga ni Jeff. Gaputan na saktanak iti inaramid na kanyak, Mr. Lonely. Kayat na ti makisinublian, ngam napukawan anaming pinsan,
ti panagtalek ken riknak ken kuana. Ti pagayam mo, Rufa. Agyaman kami met pagayam a Rufa, iti ka panangipatulod, iti kapadasam. No siyak ti sika, awanan ti rason pay, asubliam, ti kasta a klase ti lalaki. Linuko na kan asimumulagat, ket mismo pay akasinsin mo, tinangisukatan na ken ka. Anyan tulangan no bilang taagasawa kayon, ama nga no nakarkaron ton, ti aramiden na. Saan ka nagbidot iti panang sungbat mo, kini Ariel. Gaputan na pudno, ti panagayat na ken ka. Ket sapay la kuma, taag na nayon, ti kinaawatan nyo. Tapno agtultuloy latta, ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasalitan ngayon patulod. Ni pagayam a Rufa, ti lamot ifugao. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.